twinjire muri 11 bashobora kuza kubanza mu kibuga. Axel, ndabona harabo Ibera yafite Ibera aragenda avuga umukinnyi umbwira ko mu mwemeranywaho, hanyuma nibirangira turebe ishusho rusange. Noneho turebe ese koko abakinnyi nibo bari beza bari bakwiye kubanza, ariko tubanze tujye kuri probable lineup. Iberi haraho yayibonye, nanjye haraho nayirabutswe, tugende duhuza turebe koko Axel haraho yayibonye, haraho yayibonye, turebe niba koko aruko bimeze. Ibe ngufite nde mwiza iyari nuko probable lineup n'abakinnyi babiteganyije ko babanzamo nta gihindutse, niyo mpamvu bayita probable ibitaraba official, cyane ko ashobora gukora liste gutya wenda yamaze no kubabwira ababanzamo, wenda ho masaha isasa bamwe karibwa mu nda, icyo gihe ahita azana mundi, niyo mpamvu bari probable. Ariko urebye nka 99% abari abakinnyi baza kubanzamo. Hari ikintu Jihad yavuze cyo kuvuga ngo umutoza agomba kugira continuity cyangwa se agomba gukomereza ku byari bihari. Ubwo bivuze ngo n'ubundi n'abakinnyi aza gushyira mu kibuga dukurikije abo twamaze kubona Axel, ni continuity aza gukora, nta mpinduka zidasanzwe ziza kubamo. Ngira ngo twihuse rero. Yego. Ubwo ndajya mvuga umukinnyi Axel avuga ati ndabyemera cyangwa ndabihakana. Yego. Mwizamu ni Intwari Fiacre. Norucabana uyu nguyu niwe wadufashije mu mikino myinshi itambutse, haba muri izi qualification za mondial, haba muri qualification za AFCON. Niwe muzamu wa mbere cyane yakina ikipe ya Kaizer Chiefs mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Goalkeeper twaje kuri right back kugira ngo numve ko ari liste ya nyayo birananditse. Right back uruhande rw'iburyo rufitwe na Ombolenga Fitina akina Rayon Sport. Norucabana niwe mukinnyi titireri w'igihe kirekire mu Mavubi, muri equipe ya Rayon Sport, equipe nkuru. Umuchallenge ni mushya, ni introduction cyashya mu Mavubi Obed. Cyane left back niyo mugabo Claude yakina APR. Birumvikana umukinnyi mwiza cyane. Nyuma yaho Mangwenda yagiriye ikibazo aravunika, Claude yagombaga gukaba, n'umukinnyi umaze kugira experience, kapiteni w'ikipe ya APR. Center back akaba uwa mbere ari Manzi Thierry akinira Al Tripoli muri Libya. Yego, Manzi Thierry nawe n'umukinnyi usanzwe ukina nk'umustarter. Undi mu center back rero akaba ari Mutsinzi Ange Jimmy. Birumvikana ni Diwo imaranye igihe, barabanye muri ekipe nyinshi zigiye zitandukanye hano mu Rwanda. Diwo yabo muri ekipe ya Rayon Sport kuzamukana mu Mavubi bamaze gukinana imikino myinshi, ni nta makemwe. Uko byanditse rero bahise basimbukira kuri holding midfielder ni ukurikiraho nimero 6 Mugisha Bonheur. Cyane kabisa umusore Kazemiro wazamuye urugwego kuva yagera muri ekipe ya Stade Tunisia mu gihugu cya Tunisia, avuye muri Libya hariya mu Barabu, amaze kwakora experience. Uburyo yitwaye kandi no mu mikino itambutse, ubona ko ari umusore yo yabanjemo atanga umutekano hagati mu kibuga. Right winger ngo ni iruhande rw'iburyo imbere akaba ari gahoro, kuko hari abantu ngomba kwandikira iyi probable lineup bagahita bayitangaza bayiduhe. Ntacyo turaza kuyisubira. Yego. Ariko right winger uruhande rw'iburyo rufitwe na Kwizera George yakinira ikipe ya Rhode Island muri USA. Yes, twagiye tubigarukaho ahangaha. Lorenzo na Nepo rwose bavuga bati ibi bintu ntago tubyumva, atari umukinnyi ukinishwa kabiri, ariko mabwira ko umukinnyi yaba Polivara bati nayawe ari imbere rero ku ruhande rw'iburyo kandi yatweretse ko yabishobora. Okay, ni umukinnyi usanzwe akinisha imoso, ariko mu mupira ugezweho abakinnyi bakinisha ibumoso abatoza bakoresha ku ruhande rw'iburyo kugira ngo babone uko baza guhengamira mu ruhande rwabo rw'ibumoso. Bashobora kuba batanga imipira ivamo ibitego, bashobora kuba banishotera. Twarabibonye yarabigerageje ku mukino wa Benin, niba nibuka neza, atsinda n'igitego. Kwizera Gerard n'umukinnyi nawe uri mu bihe bye byiza. Yes, hanyuma rero box to box cyangwa se nimero 8 Kapiteni Bizimana Jihad Jidru akinira ikipe ya Al Tripoli muri Libya. Norucabana ngano ni ibindi nimero 8 cyane, niwe kapiteni w'ubwato. Communication iri hejuru, experience iri hejuru cyane, kuva ku mugabane w'Uburayi mu ekipe yakinaga imikino nka Europa kuza kugera muri Libya. Titirere kugeza ubu ngubu kuva yahagera navuga ko ari we mukinnyi uhetse abandi. Ejo nabwo namenye ko Jihad nabigarutseho ahangaha kugeza ubu ngubu ibihumbi 20 by'amadolari byibuze ku kwezi. Umwarabu ntabwo waguhembaye amafaranga atarakubonyemo ubushobozi cyane. Twaje kuri attacking midfield cyangwa se nimero 10 ahangaha ngo abatoza ngo bahageze biragorana cyane. Nimero 10 no abaye ariko naho hari abakinnyi benshi kandi beza bakina. Abantu ngo bahageze bakajya bareba buri mukinnyi hakina afite form. Reka twibukiranye abantu bakina ku 10. Hari Muhire Kevin
ukina muri Rayon Sport, kapiteni wa Rayon Sport, umusitata arabanza arakina imikino yose, kipe ye iyoboye urutonde rwa shampiyona w'agateganyo. Harimo Samuel Gerret, kapiteni wa Real Rouvière, kapiteni wa Real Rouvière, icyiciro cya kabiri mu Bubiligi, nawe ni kapiteni. Harimo bwana Hakim Sahab, Bershot, umukinnyi mwiza wa Bershot muri iki gihe mu Bubiligi, niwe uhabwa ibihembo byinshi, umukinnyi witwaye neza kuri Jorun. Harimo Manishimwe Jabel, shyiramo na Niseti nayo ngo yaje arya yarabacenze toza yaramubonye aravuga ati uyu mwana yize umupira. Ninde rero muri abo ngabo? Ninde hagomba gutoranywamo umwe muri batanu, umwe wenyine. Umutoza yarebye aravuga ngo ndashyiramo Hakim Sahabo. Hakim Sahabo akina ikipe ya Bershot mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ububiligi. Yarakoze cyane Hakim Sahabo, yarakoze. Bamushinjaga byinshi bakavuga ati ni umukinnyi w'umutekinisiye, ariko iyo kipe idafite umupira nta kabaraga, fizike iri hasi. Yaragiye akora gym kabisa, inyama aragenda akora umwitozo, urabona ko ameze neza. Bageze kuri 11 left winger, naho ngo byagoranye cyane, baravuga ati yari usanzwe uhakina, wahaje wakinaga ntiyakinaga mu ikipe ye. Ubwo left winger twibukiranyije hariyo Aniseti n'ubundi yahakina, hariyo Niseti ubundi yahakina. Ubwo rimwe na rimwe hari n'abavugaga yuko rimwe na rimwe na Keve wamuhengekayo, nakwizera George na Mugisha Gilbert, bamukize na Mugisha Gilbert ba Rafael York, wenda na York na Barafini. Yego, ariko yitwa Adela Murush yavuze ngo nta gihinduka. Left winger Mugisha Gilbert AP cyane cyane avuga ati ibyo mumuvuga ngo bya za statistique ngo ntatsinda ngo ntagira gute, ariko arapenetra, afata umupira ukabona ko crée danger muri defense adversaire. Aravuga ati amaze no kumenyera gukinana na Basahabo. Aravuga ati nabonye pass yamuhaye bari twari muri Bene atsinda igitego. Aravuga ati bano ba Jihad bazi muvoma ze, reka dushyireyo uyu muhungu Gilbert. Suramo iyo probable lineup mwiza muri Ntwari Fiacre, kabiri Mborenga Fitina, gatatu niyo Mugabo Claude, kane gatanu Manzi Thierry na Mutsinzi Ange Jimmy. Mediane ya batatu harimo Mugisha Bonere Casemiro, Bizimana Jihad, hanyuma na Hakim Sahabo. Uruhande rumwe Mugisha Gilbert Barafinda, urundi Kwizera Georgia batakisha Nshuti Innocent cyane. Murayemeranwaho n'urucabana. Nge comment nakora kuri ino liste ngira ngo icyo mutoza yarebye make cyane, icyo mutoza yarebye yanze guhindura cyane ku bakinnyi bari basanzwe babanzamo, avuga ngo nubundi bitwaye neza mu gushaka igikombe cy'Afrika, nabo bitwaye neza muri iyi mikino arimo igikombe cy'isi, bafite amanota 7. Wenda nk'impinduka yabayemo ni Hakim Sahab. Twari tubizi ko wenda Samuel Gerret ubushoze yari yakinnye, ariko mbere ko Samuel Gerret afata uyu mwanya twibukiranye ko Hakim Sahab mbere ko ava mu ikipe y'igihugu burya niwe wakinaga, niwe wabanzagamo. Ubwo rero niba yaragarutse yahise ahitamo kumushyiramo, ariko ni no mukinnyi umeze neza. Ubona ko nyine muri rusange birinze guhindura cyane, ariko ikigaragara cyo nta nubwo n'ikipe ifunze. Wenda abantu batekereza ko yakinisha nk'abakasere babiri, ariko n'ikipe irekuye, ntabwo habayemo guhengeka cyane byo kuvuga ngo barashyiramo Keve gakina hengetse yaze kujya ajyamo hagati atanga support. N'ikipe irekuye mu by'ukuri, ubona ko atekereza ko bishoboka cyane ko na Nigeria kinaryoshye nuko ikipe yacu ifite bench nziza. Abasembuye ngo wari wese urumva wava kuri left winger hariyo Rafael York aricaye, ashobora kuba yaza agasimbura. Wagira ikibazo wese kuri nimero 10 dufite ba Muhire Keve na Samuel Gerret bari tayari kuba basimbura. Casemiro ashobora kugira ikibazo bakavuga bati Jihad ongera uze umusegonde, hanyuma twinjizemo baruboneka barahari bameze neza cyane ku 8. Urimo urabyumva? Ni kipe rwose mfite gato ni kuri Mborenga, nyine Mborenga fitness ye, ariko Georgia nkuko twayibonye usanzwe akina kuri kabiri ari muri Amerika muri Rhode Island aho akina, nawe bisa kumusaba kuza kumufasha cyane nyuma kuri iriya kuruwari y'iburyo, kuko Nigeria Iberi bagiye bakora impinduka za hato na hato, ariko nabo ntago ari impinduka zikomeye cyane, ko nahoze mbona ibitangazamakuru byinshi byo muri Nigeria bivuga yuko muri axe ya abona bashije kubona mu izamu byo ni bisanzwe ni wa Baristanley wa Chipa United we no rucabana. Hanyuma kuri kabiri
kuri kabiri Nigeria inaenda wapi? Ola Aina kuri kabiri y'ikipe y'igihugu ya Nigeria yitwa Temitayo Olofisayo Olualua Ola Aina. nangiye kubaza ukuntu wahisemo kuvuga amazina abiri byari bimbabaje cyane yavuze ko uyu munsi bazajya avuga tatata cyane ndayamanuka. Stanley Bobo Nwabari bwari mu izamu. Temitayo Olofisayo Olualua Ola Aina imyaka 28 umukinnyi wa Nottingham ari inyuma kuri kabiri. Uyu nguyu ateye ubwoba kuri kabiri. Mango icyazwiho Ola Aina no Nottingham tujye tumubona umukinnyi ugerayo cyane aragenda imipira bayizamura n'inkuba kuri pocket kabisa y'umuriro ikabutura gatoya. Umuntu witwa Claude araza guhura n'akazi amuzirike baramuriho cyane. Hanyuma impinduka navugaga rero zabaye ni muri axe yabo bazanyemo Kevin Basse Ugelumba. Yego Kevin Basse akinira Fulham mu Bwongereza. Sasa yaje muri axe araza gukina na kapiteni William Paul Trustekong. Ubundi Kevin Basse asanzwe akina kuri gatatu ariko bamuzanye muri axe. Hari ubwo bakina defense ya batatu Kevin Basse akaba ameze nk'uhengetse ibumoso. Ariko n'ubundi no muri Fulham akenshi bari muri axe Kevin Basse. Akenshi iyo bakinishije batatu nyine gusa umeze. Hanyuma araza kuba akina na kapiteni William Trustekong niwe baza kuba bakinana. Akinira ikipe ya Al Khulud yo mu gihugu cya Arabia Saudite. Al Khulud yes akaba rero aroko emeze. Hanyuma abandi ni bisanzwe impinduka zabayemo naho ngaho nyuma abandi ni ba Wilfred hagati ndakwakira urumva kapiteni w'ikipe ya Leicester arimo hagati aho ngaho Wilfred Ndidi umukinnyi ukomeye cyane. Ngo hagati ahandi hantu nabonye habaye impaka ni muri atake y'iyi kipe kuko baravuga bati uyu mupeti ibitego bya 25 Victor Osimhen se wakorera ujyamo. Osimhen se ntihari igihe umubona yicaye muri atake ya Nigeria. Atsereka tubanze twuzuze hagati biteganyijwe ko akinisha Wilfred Ndidi na nimero 6 akina Leicester. Hanyuma box to box wabo ni Onyedika. Uyu musore akina ikipe ya Club Brugge. Franklin Onyedika avuye muri Champions League. Hanyuma nimero 10 ni Alexis Iwobi akinira ikipe ya Fulham. Ubwo niyo mediane batatu bundi akinisha. Yego. Bugambuka muri atake. Muri atake rero birumvikana uwo bita Ademola International Lukman ari hafi aho ngaho. Mukinnyi mwiza wa akantu ndiho nkubura. Umwe mu bakinnyi bashyize mu bakinnyi bagomba gutoranwamo umukinnyi w'ukwezi kasimbukiye kano katurage. Urumva ubwo bariho baravuga Victor Ademola Lukman, hakaza umuvandimwe Victor Boniface, hanyuma bakatakesha umuvandimwe Victor Osimhen. Ubwo akabashoramo ari babiri. Yego. Victor Boniface akaba ameze nk'uhengetse ku ruhande bagatakisha Victor Osimhen. Ariko bari nakwizigira mu ndebere umusore ninde ni Umar Sadik. Umar Sadik rero nawe yateje akavuyo gakomeye cyane muri abakinnyi bashobora kuza kubanzamo kuko uyu musore y'urutayizamu Umar Sadik yamaze no gusohoka no musore wa equipe ya Valence n'intizanyo ya Real Sociedad. Yamaze gusohoka mu bakinnyi bariho bahatanira uzatwara igihembo urumva cy'ukwezi muri La Liga. Ateye ubwoba ariho arafasha equipe ye cyane kwera ko ubu kugeza muri mikino 8 amaze gukina amaze gutsinda ibitego 4 nawe muri probable ariho aravugwamo. Ariko bundi Eric Sheik atigoye atake batatu yakinisha Samuel Chukwueze ruhande rumwe urundi Ademola Lukman yakatakisha Victor Osimhen ari batatu rwose. Ni nako asanzwe abikora. Yego reka twusiriza aho ngaho mukanya twinjiye muri volleyball. Umukinnyi wenyine udahari ku ikipe y'igihugu Amavubi ni Maxime Wesensi. Niwe wenyine wagize akabazo k'imvune. Umuzamu Wesensi niwe abandi bose bari fit bameze neza cyane.